Dobrodošli. Ovo je Feniks kanal. Ne vidi se ni ova. A, evo ga. Vidite koliki je mjesec. Evo ga. Ako bi još malo telefon približio kameri laptopa, bio bi još veći. Vidite koliki je mjesec. Tu ima jedna caka. Sad, obratite pažnju sad, pogledajte koliki je mjesec. Veličina meseca na fotografijama zavisi od postavljene žižne daljine na fotoaparatu. Ništa neobično da na fotografijama bude različita veličina meseca. Pogledajte sad u Feniksovom videu gdje je vješto, to je bila njegova neka kompjuterska animacija da bi nam dokazao da se mogao mjesec vidjeti izvan Horna sa 100 km visine, ali pogledajte ovo, u ćošku gore što svetli. Šta mu je to? Jel vidite to? Dole je navodno globus, a pogledajte ovo ovdje. Jel vidite? Šta je to? Ovo je, Jovane, u mom videu sunce. Pošto sam želeo pronaći mesec, nisam se ni zadržavao na nebitnim stvarima za temu videa. Odmah ću ti to pokazati. Vreme, 14. april 13:30 po univerzalnom vremenu. Zatim koordinate van Horna. I na kraju visinu na koju želimo otići, a to je 100 km. Kao što vidimo, ovo na snimku sa ovog astronomskog softvera je sunce. Ajmo dalje. Nadam se da ste vidjeli. Pa onda, on je to munjevito napravio. Znači u jednoj 2 sekunde je pomjerio globuse. Pa onda ovdje, odmah poslije toga, ali vidite šta je ovo? Pogledajte ovo. Nije mjesec. A ko je rekao da je to mesec? Ovaj sjajni objekat na nebu nije bio bitan za temu mog videa, ali ipak pogledajmo šta predstavlja ovaj sjajni objekat. Kao što vidimo, to je zvezda po imenu Kapela. Kako ona nije bila bitna za temu mog videa, nisam imao potrebu da to posebno istaknem. Na ovoj fotografiji je u njegovoj kompjuterskoj animaciji mjesece. Pogledajte mjesece. Evo ga ovdje. Evo ga tu. Evo ga. Evo još jedno. To je veličina mjeseca. Jebeti sunce. Evo pogledajte. To je veličina mjeseca. Ovo je softver, a ne fotografski aparat ili kamera. Ne možeš to porediti sa fotografijama meseca fotografskim aparatom ili kamerom. Pa oni misle da smo mi veslo sisali. Ne znam za druge, ali ti svakako jesi sisao veslo. Evo još jednom ću pokazati, kad pregledate, ja mislim da je na 9 minuta i 56 sekundi tačno. Evo ga. Šta mu je ovo? Munjevito je to sakrio. Šta je to? Mjesec nije. To je sunce, Jovane, malo pre sam to pokazao. A kako bi trebalo otprilike da izgleda? Pa trebalo bi ovako da bude mjesece. Evo, pogledajte. Veličina meseca na fotografijama zavisi od kamere i izabrane žižne daljine na kameri. To bi trebalo da znaš ako već hoćeš da pametuješ. Ovde na fotografijama označenim pod A,
Imamo efekat promene žižne daljine uz održavanje konstantne pozicije kamere, odnosno kamera zadržava istu udaljenost. Žižne daljine s leva na desno su 160, 56, 32 i 22 mm. Kao što vidimo, isti objekti mogu izgledati veći ili manji u zavisnosti od izbora žižne daljine na kameri. Ako istu zgradu snimamo koristeći različite žižne daljine na kameri sa iste udaljenosti, imaćemo različite veličine zgrade. The parameter that controls how big the moon will appear in the frame in the photo is the focal length. The shorter the focal length, the smaller the moon will appear in the photo. And the longer the focal length, the larger the moon will appear in the photo. Nadam se da si sada, Jovane, shvatio kako žižna daljina na kameri utiče i na veličinu meseca snimljenim sa zemlje, odnosno sa iste udaljenosti. Evo ga. Sad šta mene zanima? Sad me ne zanima mjesec. Zanima me ovo sunce. Ako je njihovo sve 100% tačno, obratite pažnju di je sunce. Jel vidite di je sunce? Da, to je geografski položaj sunca na površini zemlje u trenutku lansiranja kapsule u Van Hornu u 8:30 po lokalnom vremenu. 1 sat nakon izlaska sunca u Van Hornu. I obratite pažnju, čitave Sjedinjene Američke Države, ponavljam, i ogroman deo Kanade je osvetljen sa sunca. Nadam se da vam je to ok, jasno je. Međutim, šta je problematika? Pošto se radi o njihovom globusu, osvetljenost bi trebala da izgleda ovako. Ovo je vrhunac nepoznavanja projekcije globusa na ravnu površinu. Ove zakrivljene linije između dana i noći na globusu upravo ovako i treba da izgledaju, jer želimo 3D globus projektovati i na ravnu površinu. Ovo je inače Mercatorova projekcija globusa koju možemo projektovati ponovo u sferu. Jedan od alata koji mi može pomoći je Photoshop. Evo primjera mape sa timeanddate.com sa suncem i mesecom u vremenu o kom je Jovan govorio, a to je 14. april u 23:30. Ako je prenesen u Photoshop, odem gore i odaberem 3D, a zatim se spustim na novu mrežu iz sloja i preseta mreže, dobijem gomilu oblika koje mogu odabrati. Bilo koji oblik da odaberem, Photoshop će ovu ravnu Mercatorovu projekciju prevesti u 3D oblik. Izaberem li sferu koja je u osnovi globus, jasno će biti da će i na globusu biti i sa područja osvetljena kao i na Mercatorovoj projekciji. Dakle, neće osvetljenost ići onako kako to ova neznalica pokazuje. Nadam se da ćete ovo dobro da vidite. Evo ovako. Evo. Ja sam ovde postavio sunce, vidite, po toj šemi, pored Afrike. Vidite dole sunce, a ovde gore, evo ga. Tu bi trebao da se nalazi otprilike mjesece. A sunce je, evo, ovde. Kao prvo, ovo nije sfera. Drugo, geografski položaj meseca nije ispod Australije, već mnogo severnije od Sidneja ka ekvatoru. Otprilike ovde. Sada, samo jedan moment. Evo vidite. Crvenom ovom tačkom, jel vidite crvenu tačku? Nadam se da vidite crvenu tačku, to je Feniks, priznajem, dobro označio. Van Horn je dobro označio.
Sad obratite di će biti ta crvena tačka. Evo ja ću da vratim ovako, evo ovdje, evo. To je to. Pogledajte gdje je crvena tačka. Pola globusa je mrak, pola globusa je dan. Obratite pažnju na Sjedinjene Američke Države i na Kanadu. Dobar deo Sjedinjenih Američkih Država je još u mraku kao i Kanada. Ovo nije baš sasvim tačno jer gotovo cela Amerika je na dnevnoj strani planete. Kao što vidimo, linija terminatora koja deli dan i noć je gotovo van Sjedinjenih Država i prolazi tik uz zapadnu obalu Amerike. Takođe, linija terminatora deli Kanadu na dva dela tako što je samo krajnji zapad Kanade u mraku. U Van Hornu počinje jutro. Da li vidite ovo? Ovo nije trenutak kada počinje jutro u Van Hornu. Ovo je trenutak lansiranja kapsule 1 sat nakon izlaska sunca u Van Hornu. Sunce je ovde iznad obale Slonovače kada počinje jutro u Van Hornu, a linija terminatora u tom slučaju treba da prolazi tačno kroz crvenu tačku. Osim toga, linija koja deli dan i noć je malo nagnuta zbog nagnutosti ose rotacije globusa. Ali ono što je simptomatično ovde to je činjenica da ovo nije globus već ekvidistancionalna projekcija globusa uz izobličenja na južnoj hemisferi. Potpuno je irelevantna za ovakva objašnjenja. Na ovoj mapi sa timeanddate.com jasno se može videti da je geografski položaj Sunca puno dalji od Meseca u odnosu na Van Horn u trenutku izlaska Sunca. To je zato što Mesec još uvek nije zašao u Van Hornu. Zaći će za 39 minuta u 8:11 po lokalnom, odnosno u 13 sati i 11 minuta po UTC vremenu. I naravno ne nalazi se van Antarktika kao što to Jovan ovde pokazuje, već je negde ispred Novog Zelanda 18 stepeni ispod ekvatora. Na ovoj projekciji čak ni ova crna linija ne može biti potpuno tačna jer je ovo projekcija globusa na ravnu površinu sa severnim polom u centru mape. Ako pogledamo na mapi dana i noći sa sajta timeanddate.com, na ovoj projekcija linija terminatora bi nekako ovako trebala da izgleda. Kao što vidimo, potpuno pogrešna Jovanova prezentacija. Niti je Mesec na svom mestu, niti je linija terminatora dobra, niti je ovo tačan izlazak Sunca u Van Hornu. Ova njegova linija i položaj Sunca je 1 sat posle početka jutra, odnosno u vreme lansiranja kapsule u 8:30 po lokalnom ili 13:30 po univerzalnom vremenu. Nadam se da je ovo jasno. A sad gledajte drugi štose. Sunce je u Van Hornu izašlo, mislim, po podacima koje sam ja pronašao, u 6 sati i 30 minuta. Ili u 6:37, ali držim se 6:30. Ovo je potpuno pogrešan podatak o vremenu izlaska Sunca u Van Hornu od čoveka koji kaže da nije sisao veslo. Da je stvarno nešto istraživao, onda bi video da je Sunce u Van Hornu izašlo u 7 sati i 32 minuta po lokalnom vremenu, a ne u 6:30. To bi bilo u 12 sati i 32 minuta po univerzalnom kodiranom vremenu ili skraćeno UTC vremenu. Dakle, ovaj čovek je zaista neko ko je kao mali sisao veslo. A oni su mogli, evo ovdje su možda i mogli da vide Mjesece, koji je bio između Australije i Novog Zelanda. Da li vidite to? U trenutku lansiranja kapsule nije bio između Australije i Novog Zelanda, već u visini Novog Zelanda prema severu. A oni kažu da je Mjesec zašao u 8 sati i 11 minuta. Ili 12 minuta. Nebitno. I da je mogao biti viđen sa Zemlje. Međutim, ajmo da poteramo, kao što znamo, globus se kreće 15 stepeni za sat vremena. Nema nikakvog daljeg pomicanja globusa. Ovo je trenutak kada kapsula ide gore. Ovo nije izlazak Sunca u Van Hornu u 6:30, što je inače netačno, već trenutak lansiranja kapsule u 8:30 i zato nema nikakvog pomicanja globusa. Tu si sam konstatovao da su tada mogli videti Mesec. Nemaš ti pojma o ničemu. Znači, globus bi trebao da se pomakne otprilike, ček sam malo, evo ovako ćemo, evo to je to. I idemo sada
da poteramo, evo ovako, opala, lepo, evo ga. Poterao sam za 30 stepeni. Pošto ti nije tačan izlazak sunca u Van Hornu, onda nema rotiranja globusa za 30 već za 15 stepeni. Pored toga, ova tvoja linija terminatora nije ni bila postavljena tačno na Van Hornu u trenutku izlaska sunca. Trebala je biti ovde i malo nagnuta za 23 stepena, što je nagnutost zemlje. Takođe, u trenutku izlaska sunca u Van Hornu geografski položaj sunca je bio iznad Afrike, a ne van Afrike, i to iznad obale Slonovače. Drugo, od izlaska sunca u Van Hornu do lansiranja kapsule prošao je 1 sat i sunce je bilo tek neznatno ispred obale Afrike, a ne ovde iznad Južne Amerike. Sada, ajmo na globus preći, jer ja ne verujem njihovim animacijama. Sad ćete vidjeti isto ovo, bukvalno se podudara i globuse. Znači ovako, samo malo da vidim, to je to. Evo ga. Ja sam ovde postavio na globus, evo vidite, evo ga, tu je sunce, tačno kako je Feniks označio u onoj njegovoj slici. Jel vidite sunce? A pogledajte Van Horn. Evo ga. Označio sam ga crvenom tačkom. Nadam se da vidite ovu crvenu tačku. Evo ga. To je Van Horn. Evo ga. Da li vidite koliko je osvetljena Sjedinjene Američke Država i Kanada? Jel vidite vi to? Ajmo sad da vidimo opa. Što znači da je u Van Hornu u 6 sati 30 minuta počelo jutro. Već smo videli da ovaj podatak nije tačan. Jutro u Van Hornu je počelo u 7:32, a sunce je u tom trenutku bilo iznad Afrike, tačnije iznad obale Slonovače. Ovo što sisač vesla pokazuje je trenutak lansiranja kapsule u 8:30, što sam ja koristio u mom videu, i to je bilo 1 sat nakon izlaska sunca u Van Hornu. Jel vidite ovo? Čak i odavde mjesec se nije mogao vidjeti. Iznad Australije. Ovo je trenutak lansiranja kapsule u 8:30 po lokalnom vremenu u Van Hornu. Mesec nije u tom trenutku iznad Australije, već severno od Novog Zelanda. Sa površine zemlje nije mogao da se vidi jer je zašao 19 minuta pre lansiranja. Ključno pitanje je, da li je mogao da se vidi sa visine od 100 km? Ovde na sajtu timeanddate.com možemo videti da je u 8:30 bio 5 stepeni ispod horizonta. Pošto na sfernoj zemlji horizont pada ispod linije vida na visini od 100 km, pad horizonta bi bio 10 stepeni. To ujedno i znači da bi se mesec mogao videti sa visine od 100 km i bio bi 5 stepeni iznad horizonta. To smo i videli na snimku iz kapsule. U trenutku lansiranja u Van Hornu na dnevnoj strani zemlje je bilo sunce na 12 stepeni iznad horizonta, a na noćnoj suprotnoj strani mesec 5 stepeni ispod horizonta. Mesec je mogao da se vidi sa visine od 100 km jer, kao što sam pokazao, horizont sa te visine pada ispod nivoa oka za 10 stepeni. Znači, ako se popne gore osoba iznad zemlje na 100 km, kažu da može da se vidi 1000-1100 km je horizont. U redu. Ali ovdje ima, brate mili, oko 3000 km. Ali mesec nije na površini zemlje, već u svemiru. U trenutku zalaska meseca, kada odlazi ispod horizonta, njegov geografski položaj na površini zemlje je udaljen 10.000 km od posmatrača na zemlji. Kakvih 3000 km sisaču vesla? Ne lupetaj o stvarima o kojima pojma nemaš. Sad, još nešto. Feniks je u svom videu rekao, kad je mjesec bio iznad Australije, da u Evropi ga nije bilo moguće vidjeti. To je djelomično tačno. Mi smo mogli u noći 14.4. da vidimo
bukvalno što oni kažu, jel, astronomi, narodski rečeno pun mjesec. Da li si nekad čuo za vremensku razliku? U mom videu je bilo reči o vremenu lansiranja kapsule po lokalnom vremenu u Teksasu. Zbog vremenske razlike u Sidneju je tada bilo 23:30. U Beogradu 15:30 popodne, tako da nisu u tom trenutku Evropljani mogli videti mesec. U Beogradu će mesec 14. aprila izaći tek u 21:13 i zato u vreme lansiranja kapsule nije mogao da se vidi iz Evrope. Da li je on bio 96% pun ili 99%, to je astronomski, ipak se podrazumijeva pod pun mjesec. U astronomiji to nije pun mesec. Pun mesec je samo ako je 100% osvetljen. Opet lupetaš. Tehnički pun mjesec, ja ne znam ko bi mogao, u kojoj sekundi bi on kad se promatra bio po heliocentričnom modelu, u kojoj sekundi bi on bio pun. Jer brzina globusa, rotacija je 1660 km/h. Tako? Pun mesec je trenutak kada je mesec u potpuno pravoj liniji sa Zemljom i Suncem. Zato što poznajemo orbitalnu mehaniku i brzine kretanja nebeskih objekata, možemo u sekundu predvideti sva predstojeća pomračenja Sunca i Meseca. Na isti način možemo tačno predvideti i vreme kada će biti astronomski pun mesec. Ne lupetaj o stvarima o kojima nemaš pojma. Evo ovdje možete da vidite izlazak mjeseca u Sidneju u 18:26, zalazak mjeseca u 8 sati i 6 minuta. Evo ovdje možete da vidite, evo ga, Sidnej, evo ga, izlazak sunca u 18:26, zalazak u 8 sati i 6 minuta. Prema tome, Felix, fulno si pola sata. Prema tome, ni ti baš nisi 100% tačan. To su takvi podaci. Tako to izgleda kada se koristi sajt namenjen turistima i čija je prvenstvena namena informacija o temperaturi mora širom sveta. Ovo je pogrešna informacija i ono što mi prvo pada na pamet je da je ovde neko pogrešno uneo podatke o izlasku meseca u Sidneju. To je lako proveriti na sajtovima koji se isključivo bave izlaskom i zalaskom meseca ili koristiti neki astronomski softver kakav je Stellarium. Idemo odmah proveriti tačnost Jovanove tvrdnje da je mesec u Sidneju 14. aprila ove godine izašao u 18:26. Koristit ću Stellarium mooncalcitime-and-date.com. Idemo prvo na sajt timeanddate.com. Kao što možemo videti, izlazak meseca u Sidneju 14. aprila je bio u 17 sati i 56 minuta. Idemo sada na sajt Mooncalc. Kao što vidimo, mesec u Sidneju izlazi u 17 sati 55 minuta i 55 sekundi. Za okruživanjem na minute to će biti takođe 17 sati i 56 minuta. I ovde u Stellariumu vidimo isto. Izlazak meseca u Sidneju 14. aprila u 17:56. Kao što vidimo, svi provereni i pouzdani sajtovi o izlasku i zalasku meseca pokazali su da Jovan nije imao pravu informaciju. Koristio je jedan nepouzdan sajt gde je neko očigledno pogrešno uneo podatke o izlasku meseca u Sidneju. Sad nisam mogao da pronađem kad je bio izlazak sunca 14.4. u Van Hornu, ali sam našao za El Paso. Umesto tebe, evo, ja sam pronašao vreme izlaska sunca u Van Hornu na sajtu timeanddate.com. Sunce je u Van Hornu 14. aprila izašlo u 7 sati i 32 minuta ili u 12 sati i 32 minuta po UTC vremenu. Koji je bukvalno u istoj ravnini prema sjeveru od on je sjevernije, El Paso je sjevernije od Van Horna. I sad ću vam pokazati, evo, kad je bio izlazak sunca u El Pasu. On je sjevernije od Van Horna. Evo ga, kad je bio izlazak sunca, evo možete da vidite. Ovo jeste tačno. Sunce je u El Pasu izašlo u 6 sati i 38 minuta po sajtu timeanddate.com. Ali ono što ovaj sisač vesla ne zna je činjenica da El Paso i Van Horn nisu u istoj vremenskoj zoni.
El Paso koristi planinsko letnje vreme MDT vreme koje je UTC -6 sati dok Van Horn koristi centralno američko vreme odnosno UTC -5 sati. Zbog toga sunce u Van Hornu izlazi u 7 sati i 32 minuta dok u El Pasu sunce izlazi u 6 sati i 38 minuta po lokalnom vremenu. Zbog različite vremenske zone između ova dva grada sunce izlazi u El Pasu u 6 sati i 38 minuta dok u Van Hornu izlazi u 7 sati i 32 minuta. Ako oba vremena izlaska sunca konvertujemo u univerzalno vreme, sunce u Van Hornu izlazi u 12 sati i 32 minuta. U El Pasu izlazi u 12 sati i 38 minuta. Izlazak sunca u El Pasu je 6 minuta kasnije u odnosu na Van Horn jer El Paso nije samo severno od Van Horna već i zapadno. Pojma nemaš o vremenskim zonama u Teksasu, a hoćeš da pametuješ. Ali to smo i navikli od tebe jer koristiš neproverene i pogrešne informacije i na taj način imaš i pogrešne zaključke. Dakle, jednostavno izlazak sunca u Van Hornu i El Pasu ne možeš na ovaj način porediti jer oni nisu u istoj vremenskoj zoni. Da spomenem sad i onu budaletinu od Bombera. On je isto napravio jedan video, pa nam je tamo kao dokaz da i mjesec može na Antarktiku da se vidi 24 sata. A pogledajte u njegovom videu koliki je mjesec. Isto malen kao u Fenixovom videu. A daj ljudi, koga lažete i koga zamajavate. Uzmi slikaj mjesec odavde sa zemlje pa vidi kolike je veličine. Veličina meseca na snimcima i fotografijama zavisi od upotrebljene žižne daljine na kameri što sam pokazao u prvom delu ovog videa. Nauči nešto o kamerama, inače ćeš do kraja života sisati veslo. Evo, pa pitajte Fenixa u njegovoj toj animaciji šta mu je ovo ovde. Ne mogu sad nezgodno. Evo, ovo, ispod mog nokta. Šta je to? Kaki je to svetleći objekat? Da nije Jupiter, Saturn, šta je u pitanju? Ali mu njevito preletio. Pazite, u 2 sekunde je preletio. I onda je prikazao najmanje moguću onu tačkicu, to je mjesec, da bi usporedio sa snimkom iz kapsule i da bi to bilo kao identično. Ovo što Jovan pokazuje je sunce i to sam već objasnio. Brzo sam prešao preko toga jer je trebalo pokazati gde je mesec na horizontu. Nije imalo svrhe identifikovati sunce u softveru. Naravno da sam mesec tačno identifikovao i da je to na horizontu zaista bio mesec. Laku noć, još jednom. Veliki pozdrav svima je. Pozdrav od Fenixa i vidimo se u nekom novom videu. Produkcija Fenix kanal.